Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Khatsau Pra College, mairang haka jelang ka balalong haka nyotrek mentau nailar arajar arpau. Kalapan bena baka college kan sapan rongno ya ka subject physical education, nak benta ki kena ki bapuli haka kelas 11 bat 12. Nadu mentau senam arajar arpau, hadian bakalayo jingbet naka embos. Haka jingkran bat ka Batisi TV, naka liang u principal jong ka college ubak bolness el nong bat u president jong ka governing body. Kila itu baka college kalayo ya ka subject. Hadian bala la ban penbet penbiangnya baru ki jingdon kam kumbala bu kendon daka embos. Kata nadu ki madan ki coach nak benta ki jele akai per kinong hikai ki bala pentebet ya ka subject ki jakasum bat kiwe ki jingdon kam nak benta banyo ya ka subject. Ban lerai ban introduce na lani ban bo ya koi pat ka subject ka thamai bakata kalai ka physical education. Abide bakani ka physical education ila tho sa ka embos bat nilayo ka permission. Lagi sedang no ban introduce ya kani ka subject ka thamai na ka ka jumento jong ki khana. Kumba piatip bakani ka Khatsau Pra College jongi kade atat ka kadan kini ka madan jongi hangni kaba nikhat ka KSA Khatsau Pra Sports Association kaba president ni dan hangni balong lu president jong ka governing body nasi me karai dan introduce na do kini senam na ka benta kini ki samla tule jong ni college hangni kajimentoi kalang na ka benta kini ka subject kaba ni introduce thamai kalang nak menta bangin promote ya ka sports ya ki student ke jung yang ni ndai tang yang ini ki jing tole ki ba ya te bara ndai ini introduce ya ka ni ka sports nak menta ki student jung yang ni kana makinya sanlang rengkat jing tole haju por rutinnya side by side no haju por tinang pentit ya de kalian jong ki jilaka te banyo ya ka ni ka permission ka embos kabu iki terms condition lani kita ki norms ki bang ide ban le ki kriteria ki ba labu nila tembiang takalam ba di bandan ki madan kompetitif kan ki madan kalam ki madan ki biang ha magamta ban conduct ki sport pair kita kalam nadu ka football ka cricket nangta ki volleyball nangta ki wepet ki games pair nila ban penlong hani po ka madan Akaba, iya ini 400 meter track tu, 400 meter track. Akaba, nilaban marak sorong gitu ka, madan. Jadi mentani yang hangni, kini ka building tinggi kan sespa arpo meter. Kita sespa arpo, tekan ni bahapan prapo, kenlang takalang sauspa. Tinggi dan problem habis bat ka madan. Tinggi dan rusaki indoor hall jungi, di balak ban penlong ki indoor games la kadai ka titi dan table tennis la kadai nak benta ki karambu ki chess ki interior games la ban pelong namar bahang dia po ka building ka biang lot kita baru jadi mar bang biang kini ki jinggan kam te ka embos ka ai ni ka permission nawa kata ni dan kam ro ki qualified teachers tip nak benta ni ka subject physical education Pansim hikum ka one of the elective subjects kebangidan kam kalam dia ki nahikai dia belong ki qualified teachers komot ke bedai ban pass ya ki master of physical education degree jong ki MPEd kemenyong nangta ke BPEd bag bakung kita tinggi habdan seki coach kibala de ki license coach holder license holder bedai nangta ka kam coaching kiwe Tigini bal kait nila don kum ka school ka college na kaliang jong ke sela don lupa tingin penang kami ki na unta jimtoy jong ki student ki jongi tenang ni sakmat ni ko ba pin pentip lem ba kani ka college ka introduce kani ka subject na ka benta ki sana 11 part class 12 tiga dikri pada ngin sa nang payadin kalau ka jimtoy raw na ka benta ki student ki jongi lada ki semia kani ka subject Namar, kabormet berpadu ki haban pentlan, akabadang step kin haban lek ki praktikal ki jongki, ang tamis ki pada kin dan di teori kelas jongki.
Ti kini baru kai ni akan biang. Tapi dia bakan ni ka subject physical education. Macam ko aban pensasyu kum ni. Pina kadang jong ka embus keladan lupa ka offer lagi school baru kino ki school ki balala keladan lupa gitu ki madan bagi jindon kam kila ban sem ni ka subject. Timat kadang han ni go bon ki school ma jindon ki madan ki bebiang ke ka sitom. Tingi ni ban ya dan gini ki madan bagi jindon kam ke babu maka tingi la ya pendiam. Ong nak mentah. Kena abawan kai mesti don kam hadin bala dep mare la thai ni sep mulai kundu habi bansum bansai akum kita tinggi nak kalian jong ka kalau ngila penjang ke kamera sum na beta joki ada di Portland kila bansum dok umtrek ngila penjang na dok giza agi kamera sum joki te dade ka por sit mata pedem lele kila bansum nuru ngila penjang kamera sum na beta ki student ke jongi tikini kilang ke facilities ke ba ngila penjang na beta ki student ke jongi te ngai baki dang duna bahasa Indonesia kan samtam ne west jungi wana selong dan taka selong college ke mengatip di lese hanya west long mengi benengkong ban sedang ya kenika physical education kongka weni subject ada ki basketball ki dan lagi padat kata basketball ke amru ndrei ngada menjadi temu bansa senai kini hari ni senam di Banwan kali-kali kan ba ni angnut mah abang ni set up in the college ketika tahun number 1 barang kan kuliah education dan kamru ban promote di samla ke jungi nama ki ba samla jungi sini dong i thain ki don sat ba ke jilaka hele kim don ke perform ke bang kan sitam hai ki kum dong in sei ki to ki sap jong ki ladang ngim sei mangi nang de kom ki school ki college ha ka ba ngin pitibit ya ka sap ka ba ki sekolah samla jungi ki dan tinga community kom ka college ni dan nang ni ha ka ba nakalian jungi community ba ka jingdan jong ni ka physical education ki kena jungi kin long interest ba kin sim hai kin ka subject Haka banginyo bentri ki haki disiplin repair. Kat Sapra Sports Association kepada nikong shwa nadu kat sunam kakandai sepak propulai hang ni. Ladon kata kajing temu haka ba ngin integrate ya ka education with sports. Te kini kisna balaya kila ngayok jing muto shibun ba haba kadon sports association haka ba kan kadon kathan jungi ngayok bani simbenta. Wat adu Shillong tai. Te menta pada stunat ba ngilai asdang ketika higher secondary school jungi baka college hakaba ketika KSA hi sports association ketika sponsoring body jong ketika college baka higher secondary ti ngiyo sakani kabu hakaba mentang ngiyo play ya physical education hang ni hapo ka institution jungi but resi kita kajing mudur nduk mencoba ban integrate ya ka sports baka education hakaju ke benta galong urlong mentakas ni ti haju ko por ni aware kena kamtam hane kadong kita no kadong haba kidon kejing temu bangatip ki bun ba ki batbit haba ide ki physical activities bikinon hang ne let's say kan plik alat ha ki ki discipline tingin sedang kejing tai up ru haba amde kan cukup tang mucio ya kataka maka ditang subject matter dengan saya ingin saya persang ka bangila nak lian jongi bangini tai up ki discipline ki kinja ki sports bodies hakaba let's say kalaban pelinti nang ni ki syakman ya kaba menta ko mo ong kadang kloy pelat te kampat long ke kajing long kajing nut jengi bangin ong 100% sure ngila ita tayok punta ko ong ngila dong lupa ka sports Hasapra Sports Association hone haba kadai kapet ya whole of civil merang civil subdivision te nang toy mat kondisyo ka platform bangin saya tay up kiwe te kumangi ong long open ya kiwe ki sports body sakaba lese gila ban ya don ka jinge stu dan bat ni hane ni don kata jinge tie up kuma pila ong pi matar wal ong ngamen ya te kuma ong kata ka jing sedang tinang ni pada ngi muka ong ka senjam tingi sedang pe ni sedang isna ka linti sakmat hande ngiru ni ya pandam ka jing rap ka support na baro ki institution di fair habai dei baka kini ki feed school ki banwan nasha na kiwe pada kerja ko poru ki sakiwe ki sports bodies hakaba le sigida gidon ka show of interest makin wan mereka lang bat mi hang ne hapo ka institution jungi kendiat nak liang junga kalong ba menta ngimla syu bangin super khat ba kiwe ki discipline kamlong ha kane ka kane ka modern education system jungi ko mencuar boleh sing ngimla ban poi perkhat ba ka jing puli forestry le se kane rap ha kane ki science subject na dong te menta ngirung iba kakum jing ya jone ka perthai ka physical activities kadika one foundation nam ta ka sports tingai iba bringing ya ka sports hang ni menta kalong bangi kham
le ini kendong short habakan ni jangan ni ke society jungi. Te it's good bakal adon lupa ka nakaliang jong ka board ka penbi as a norm. Di nakaliang jungi we take it as a orang isim nak kabu ke. Hak bangi yo men introduce sa kanila. Yo sa hidong kita jungi sini.